저는 스콜라 스리푸티에 다녀요. 만약 여기에서 공부하면 재미있어요. My favorite thing is SSP is our teachers. They are understanding, they are caring, and they are very kind. My favorite place in SSP is here, which is the co-curriculum gallery, because this is the first place where I played my trumpet in the whole crowd. Yeah, I like every high places in SSP because I can witness the best view from them. SSP has the best scenery. The place I really like in this school is the putting golf because it's very green and the view is very pretty. Hi, this school activity that I like the most is the school wind orchestra because for me, when we play, we can not only make ourselves happy but we also make others enjoy our music. Okay, saya suka main netball sebab saya rasa seronok bila saya main netball. Lepas tu, kalau tim tu ada teamwork, saya rasa seronok sangat sebab bila tim bekerjasama, saya rasa semua benda boleh jadi miracle. Baiklah, aktiviti yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang walaupun saya tingkat tempat ialah amal kemerdekaan. Saya masuk ke aktiviti itu kerana aktiviti itu membuatkan kami semua berkumpul di Dewan Puteri Perdana di mana kami akan sama-sama menunggu untuk detik 12 malam untuk menyaksikan bunga api. My fondest memory here in SSP is when 26 came together and united to make preparations for our festival Maja Cup. Okay, Assalamualaikum. Harapan saya agar Sekolah Sri Puteri menjadi sebuah institusi terunggul yang dikenali bukan sahaja di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat antarabangsa. Sekolah Sri Puteri ini juga diharapkan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, emosi dan jasmani. Sekolah yang bercampur lelaki dan perempuan, kita membahagikan tugas kita. Selain daripada cikgu
guru mengajar, pelajar perempuan juga akan dilatih oleh pelajar lelaki. Tapi di sini tanggungjawab itu sepenuhnya di guru. Maksudnya guru tu